Hoćeš ti nastaviti odmah ime predlagatelja, bude 15 minuta, Ante. Ajde, može. Ponovo, da ovo umjesto te. Da, stariji čovjek da se ne umaram. Ne, bez mi. Kako? Hvala gospodine predsjedavajući, ajde počnemo. Kolegice, kolege, dakle nisam ni ja sretan što ne vidim premijera ovdje. Doduše nisam ni gnjevan kao kolegica Orešković. Specijalno nisam gnjevan na oporbu. Ja bih volio, ako sam ikad imao razlog gledati u oči Andreju Plenkoviću, imam sad on da kaže da ja nemam pojma o Ukrajini. Ja koji znam onaj trokut Novogorod, Vladimir i Kijev iz srednjeg vijeka gdje su nastali bjeloruski, ruski i ukrajinski narod, koji znam povijest tih prostora od Zlatne horde, preko Ivana Groznog, preko Petra Velikog, pa spominjao sam vam ovdje šta je Petar Veliki doživio 1711. godine. Ovo će mi dobro doći kasnije. 1711. godine našao se u okruženju ruske vojske, pa je morao predati teško topništvo i sramno se izvući iz tog svega. To je zbog toga što neki smatraju da se Rusija ne može pobijediti. A to je i radi toga što neki smatraju da smo mi ovdje 16.12. čini mi se raspravljali za ili protiv Ukrajine. No, kolege iz Domovinskog pokreta, pošto ja govorim u ime kluba, ajde da se posveti malo klubu. U klubu Domovinskog pokreta neki ljudi su od početka bili vrlo oštri kritičari Andreja Plenkovića, ja nisam bio taj. Ako se sjećate, ondašnji lider Domovinskog pokreta, gospodin Škoro, je uvjetovao moguću koaliciju sa HDZ-om uz uvjet da se eliminira Andreja Plenkovića kao premijerskog kandidata. Ja sam se tome usprotivio tada i rekao sam da ne smijemo ugroziti moguću koaliciju sa HDZ-om na način da im mi uvjetujemo to što im je Škoro uvjetovao, jer sam ja tada gajio određene političke simpatije prema Andreju Plenkoviću i smatrao ga vrlo vrijednim političarom, što ga sad ne smatram. Ja sad, drage kolege, mislim isto što i vi. Ja se s vama u potpunosti slažem. Ja smatram da mi moramo koristiti sva demokratska dozvoljena sredstva da ga rušimo, ali pri tome da vodimo računa da ne uđemo u otvoren sukob sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Tu je kolegica Orešković dobro naslutila. Bliži smo mi i sada od Hrvatskoj demokratskoj zajednici nego vama, to da vam bude jasno. Ali nismo bliski Andreju Plenkoviću, blizu Andreju Plenkoviću, jer on je vaš, samo se to ne zna. O tome se zapravo radi. Pazite, tim više ne želim sukob sa HDZ-om iz razloga što ima časnih, čestitih domoljuba, državotvoraca u HDZ-u koji o Andreju Plenkoviću misle isto što i mi, samo ne smiju reći, pa možda nekad negdje malo nešto gore, jer ga bolje poznaju nego ga mi poznamo. A sad da vam objasnim zbog čega sam ja to promijenio svoj stav, svoje mišljenje o Andreju Plenkoviću i da vam kažem zbog čega sam puna srca prihvatio ovu inicijativu da mu pokušamo izglasati nepovjerenje. Pa nisam ja naiva, znam ja da to proći neće, ali imat ćemo mi priliku ispričati ovo što pričati treba. Dakle, s obzirom da govorim u ime kluba, ja moram spomenuti činjenicu da će Andrej Plenković ući u povijest po nesposobnosti da obnovi potresom porušene prostore. Po sposobnosti da je tako sposoban u izvlačenju novca iz europskih fondova, kako je sposoban bio destruirati to da ja čekam da 80 ljudi izmlati što ko stigne, pa ja onda dobijem 1 minutu, 30 sekundi i da meni veleumni premijer, ja premijera poštujem, ali Andreja Plenkovića ne, on ne zna, on treba učiti od mene. On da meni kaže da ja nemam pojma, a sad ćete vidjeti imam li ja pojma ili nemam, zato bi ga volio samo pogledati. Dakle, to je ono što meni nedostaje i što mi smeta. Ali dakle, obnova je takva kakva jest. Crpljenje novca iz europskih fondova takvo kakvo jest. Školstvo u raspadu, zdravstvo u raspadu. Onaj ko voli Hrvatsku državu, pa taj obrati pažnju na hrvatski sport i Hrvatsku vojsku. Pa mi smo uz Ukrajince i Kubance, mi Hrvati smo najtalentiranija sportska nacija. Pa pitao bi ga sada ono što pitam 7 puta, ko više iz državnog proračuna dobije novca? Porfirije Perić, Jovan Pakrački, Gerasim Karlovački ili 2 brata Sinkovića ili Sandra Perković koji su proslavili Hrvatsku diljem svijeta. To bi ga pitao da mi odgovori. Međutim,
o tome ja neću previše, zato što su to kolege obrađivale, da ne ponavljam. Ja ću govoriti o onome što vama nije baš, ajde da budem malo skroman kakav znam biti, što vama nije najjasnije. Dakle, ja ću progovoriti o Ukrajini, o Bosni i Hercegovini, o Crnoj Gori. Prvo, dakle, o Ukrajini. Ma nije se, gospodo, kolege zastupnici, ma nismo mi raspravljali ovdje, niti odlučivali jesmo li mi za Ukrajinu ili nismo za Ukrajinu. Pa ja sam lijepo rekao s ove saborske govornice. Vidjela žaba da se konji kuju, pa je ona digla nogu ili besposlen pop jarca krsti. NATO savez od 49. godine, negdje u 4. mjesecu, čini mi se da je nastao, stariji nešto od mene, tu smo, skoro vršnjaci. Kako je nastao, nikada nije kvalitetnije svoj vojno-ratni posao radio kao u slučaju Ukrajine, pomaga Ukrajini. Odmah neko bi iz Evropske, a znam ja kakvi su ti tamo, sudeći po rezolucijama njemačkog parlamenta i tako dalje, znam ja koliko su oni pametni. Dakle, oni odluče da donesu odluku o pružanju vojne pomoći Ukrajini i onda shvate da ne mogu donijeti odluku, pa to pretvore u preporuku. Pa onda to neće ljudi u Europi prihvatiti. Pa onda sebi odane i poslušne biraju, među kojima je Andrej Plenković, da on izvrši pritisak na nas, da nam priča kako je 44 puta do sada ministar vanjskih poslova uputio prijedlog predsjedniku Republike da prihvati njegovu odluku, ne vodeći računa da je u 44 puta da su iz istog legla, iz iste političke stranke bili i predsjednik države i ministri. Ali sad su oni dobili, što bi braća u Allahu rekla, din dušmani na mjestu predsjednika države. Zoran Milanović to jednostavno neće prihvatiti. Mi smo u Domovinskom pokretu bili, što se toga tiče, ni za jedne ni za druge, jer smo shvatili o čemu se radi. Shvatili smo da ako mi ne podržimo tu odluku, da nam se ništa neće dogoditi. Jer su nama uvedene sankcije gore nego Putinu, a nisu. Je li nama spriječeno da uđemo u Schengen? Je li nam spriječeno uvođenje eura? Ništa nije. Isto tako, da budemo jasni, moji kolege iz Domovinskog pokreta i neki drugi su znali nekada panično gdje onaj Pavliček i neki dan je cilio, jao, oni će nas ovo ono. Dakle, ništa nama Rusi napravili ne bi, iako je tu prijetila stanovita opasnost, ali ona je beznačajna u vrijeme rata, u vrijeme cirkusa kakav mi proživljavamo. Dakle, strahova, taj se rizik preuzima, ali tu se uopće nije radilo o pomoći ili nepomoći Ukrajini. Kad netko hoće pomoći Ukrajini, kad zna povijest ratovanja, kad zna povijest Ukrajine i kad je probao Domovinski rat, on mora znati da su ona 3-4 mjeseca Ukrajinci u vojnom pogledu napravili veliku stvar i tada se ulozi povećavaju i tada treba Andrej Plenković udariti šakom po stolu u Europi pa reći: gospodo, ja nisam moćan kao Njemačka, Francuska i tako dalje, ali ja sam ratovo. Doduše, kad bi rekao ja sam ratovo, tu bi malo slago, ali mu to nije jedina laž u životu ni prva. Ja znam što je rat. Dakle, sad ili nikada naoružati Ukrajinu i ići dalje. Tako se vodi računa o Ukrajini. A sad idemo na Crnu Goru. Pa nama se u Crnoj Gori događaju nevjerojatne stvari o kojima on pojma nema. Dakle, jedna vlast koja je bila sklona nama Hrvatima, jedna država koja je bila sklona Hrvatskoj državi, on je dozvolio Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Amfilohiju Radoviću da sruše litijama, da sruše tu vlast. Da je on, dakle, obračunao sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj. Da je obračunao sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, ta Srpska pravoslavna crkva je povezana, ona ne bi imala snagu u Crnoj Gori napraviti to što je napravila i mi bi imali vlast koja nam odgovara. Dalje, presudan je bio jedan mandat koji su Hrvati mogli dobiti. Gdje je naša služba bila? Gdje je naš ministar vanjskih poslova bio? Gdje je predsjednik bio? Nama je srpska služba ušla i razorila hrvatsko biračko tijelo u Crnoj Gori i nismo dobili taj presudni mandat. A ja sam s ove govornice spominjao, pogledajte zemljopisnu kartu Crne Gore, pogledajte Bosnu i Hercegovinu, koja nije država. Pogledajte kako to izgleda, pa vidite što će se dogoditi kad ove prosrpske i proruske snage, Ivane Nastaviću, imam ja još 5 minuta, kad ove prosrpske i proruske snage dođu na vlast. Pa mi smo tu ozbiljno ugroženi, nada sve smo mi to ugroženi, a sad idemo malo Bosnom kroz gradove. On jako dobro zna Bosnu, tako. I neki dan je rekao u Europi, Bosna i Hercegovina, jel moram praviti pauzu ili mogu? Ajde.
Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju pravo kao i dva druga naroda. Ma molim te lijepo. Pa to se pričaju priče kad je u Bosni i Hercegovini stanje mira i idile ili nekog polusukoba, ali u Bosni i Hercegovini gori. U Bosni i Hercegovini treba reći sljedeće, onaj ko zna povijest Bosne i sadašnjost Bosne, da Bosna i Hercegovina kroz povijest nikad nije bila država. Ovdje za ovom govornicom sam objašnjavao, kad ti velikobošnjački krugovi, ja sam dobio još 5 minuta, gospodo. Dakle, velikobošnjački krugovi pričaju o 800 staroj povijesti Bosne, pa spominju Bosnu, bosanski ejalet od 1580. godine. 1978. godine. Osniva se temelj vojne krajine, podiže se grad Karlovac, Karlštad. I utemeljuje se vojna krajina kao reakcija na to. Tursko carstvo osniva bosanski ejalet, u kome nije samo Bosna i Hercegovina, nego je tu Lika, nego je tu Virovitica, nego je tu Brod i tako dalje. To sam im 2 puta ispričao i prestali su o tome pričati. Dakle, nikada kroz povijest Bosna i Hercegovina nije bila država, odnosno u Bosni i Hercegovini se radi o sljedećem. Niti Srbi, niti Hrvati ne ruše Bosnu i Hercegovinu, nego Bošnjaci, muslimani ne dozvole Bosni i Hercegovini da nastane i zaživi kao država. O tome se dakle radi. I to treba tim bilmezima u Njemačkom, jevrete i zeleni, ti žuti, ti ne znam nijaka, to njima treba objasniti. Kako će im objasniti kad to ne zna ni Plenković, ni Grlić Radman? Onda im kaže dalje, gospodo, kad je potpisan Dejtonsko-Pariški sporazum, prestalo je ubijanje u Bosni i Hercegovini. Hrvati više ne ubijaju ni Srbe ni muslimane, Srbi ne ubijaju ni muslimane ni Hrvate, ali muslimani Bošnjaci nastavljaju ubijati Hrvate. Poubijaju 2, 3 hrvatskih policajaca, pa siluju 90-godišnju staricu, pa da ne nabrajam sva zla i zločinstva koja nam čine, pa nam ubacuju Željka Komšića, da nam ništa drugo nije otvorilo oči, otvorio nam je oči Željko Komšić. Pa onda kad ni toga nije dosta, onda se kaže, gospodo draga, jel se vi sjećate onoga, ali to treba Andrej Plenković znati, to treba slušati, treba biti ovdje pa slušati onoga ko zna, jer on to ne zna. Pa reći, kad ono sruše ona 2 tornja, to je bilo u 11.9. sruše ona 2 tornja. Gospodo draga, 4 glavna aktera su bili u Bosni i Hercegovini, organizatori toga. Jedan od njih presuđen kao najveći ratni zločinac. Presuđen isto tako i Rasim Delić u ono vrijeme zapovjednik vojske, armije Bosne i Hercegovine. Meni je ovo žao govoriti, jer ja sam bio glavni zaštitnik Bošnjaka, muslimana i bio zastupnik jedinstva Hrvata i muslimana. Međutim, oni su otišli toliko neprijateljski prema nama, toliko zavedeni, toliko zadojeni zlom, da se na ovaj, kad ste htjeli, oni nas napadaju lažima, mi njima istinom. Dalje, agresiju na Bosnu i Hercegovinu su izvršili Srbi i Hrvati. A što ti ne izađeš ako ti smeta? Ja sam tebe trpio. Ti najbolje nauči, ja sam slušao tvoje gluposti, ja nešto nauči. Vrijeme, nikad nije kasno. Nikad nije kasno ni zapjevati onog ko ima glasa. Dakle, pazite, imam još 2 minute, tako da ovo mogu završiti. Dakle, kažu, bosanski patrioti su branili Bosnu i Hercegovinu. Agresiju izvršili Srbi, agresiju izvršili Hrvati. Molim vas lijepo. Prvi koji je vojno intervenirao u Bosni i Hercegovini, znači to sam bio ja sa svojom postrojbom 3.3. I to, pazite, mi smo išli braniti Hrvate i Bošnjake, a napali Srbe. Doduše, napali Srbe koji su napadali nas. Kad god je hrvatska vojska na intervenciju u Bosnu i Hercegovinu ušla, nikada nije ušla da bi napala muslimane, nego je ušla da bi branila Hrvate od muslimana, a često puta je ulazila da bi napadala Srbe. To kaže Europi onaj ko zna. Andrej Plenković, on će meni reći da ja pojma nemam, on pojma nema ni o čemu. Za njega je Radomir Čačić rekao N-E-Z-N-A, ja kažem on je N-E-Z-N-A-L-I-C-A. Hvala vam lijepa. Stipo Mlinarić, replika. Dosta mi je. Kolega Prkačin, polako samo, niste progovorili o pravoslavnoj crkvi ni jednu riječ. Ja bih volio bar u ovoj minuti da je posvetite naši... Hvala. Ovo ću vrlo rado. Da. Može.
Dakle, Srpska pravoslavna crkva je potpisala takav skandalozan ugovor sa Hrvatskom državom. Taj ugovor je potpisao Račan, ali je to Račan potpisao iz neznanja. A znate komu je bio savjetnik? Brat Mate Granića, Goran Granić. I nesretni Račan je zapravo napisao jednu veliku glupost. Ja sam rekao 5 puta, evo ću ponoviti 6. put. Sa hrvatske strane je to potpisano najvećim dostojanstvom, rukom predsjednika vlade, a sa srpsko-pravoslavne strane to potpisao izmišljeni predsjednik nepostojećeg episkopskog savjeta nelegalne Srpske pravoslavne crkve. Zašto je Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj nelegalna? To sam govorio 7-8 puta, zato mi je sad i preskočio sam. Zato što se nije željela upisati u evidenciju vjerskih zajednica. Nije se htjela upisati jer da se upisala onda bi priznala Hrvatsku državu, a ona ne želi priznati Hrvatsku državu. Andrej Plenković da ima nacionalne svijesti, državotvornog žara, on bi taj ugovor pogledao, zgužvao i bacio u koš. On to neće. Vrijeme. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovani zastupnik